Imena official muri gahunda y'amakuru agezweho. Polisi yafashe abagabo 19 bakekwa guhungabanya umutekano. Ni mu karere ka Nyanza, polisi yataye muri yombi abagabo 19 bakekwaho ibyaha bitandukanye birimo no guhungabanya umutekano w'abaturage. Iyi operasiyo ya polisi yayikoze mu rukerera rwo kuri uyu wa kane tariki ya 5 Ukuboza 2024. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo SP Emmanuel Habiyaremye yabwiye Umuseke ko abafashwe bakomoka mu midugudu itandukanye yo mu kagari ka Mututu no mu murenge wa Nyanza na Kibirizi. Mu bafashwe harimo abajura, abateza urugomo n'abakoresha ibiyobyabwenge. Ati twafashe abantu 19 bahungabanya umutekano w'abaturage, abo twafashe bose ni abagabo. Umuvugizi wa polisi muri iyi ntara yaburiye abishora mu byaha kubireka kuko ibikorwa byacu byo kubashaka no kubafata bikomeje. Polisi yashimiye abaturage ubufatanye mu gutanga amakuru ku bantu nk'aba kugira ngo bature mu mudugudu utarangwamo ibyaha. Abakekwaho ibi byaha bajyanywe kuri sitasiyo ya polisi iherereye mu murenge wa Muyira ho ni mu karere ka Nyanza. Nimena official muri gahunda y'amakuru agezweho. Tugiye guhera mu karere ka Rulindo. Umugabo yatemye umugore we nawe ahita yiyahura. Ni mu karere ka Rulindo, umurenge wa Buyoga, akagari ka Gitumba, mu mudugudu wa Kitaba. Haravugwa inkuru y'umugabo watemye umugore we nawe agahita yibuza cyangwa se anywa umuti witwa Rava. Ibi byabaye kuri uyu wa kane tariki ya 5 Ukuboza 2024, aho umugabo witwa Munyengabire Augustin ufite imyaka 51 y'amavuko yatemye umugore we witwa Mukafureri Bernadette w'imyaka 47 y'amavuko, aho yamutemeye mu murima amusanzemo. Uyu mugabo yatemye umugore we ku gikanu, mu maso no mu mutwe no ku kaboko, ariko umugore yahise afashwa ajyanwa ku bitaro bya Kinihira. Munyengabire nawe bahise bajya kumureba ngo bamujyane abazwe ibyo yakoze, basanga aryamye mu murima yamaze kwiyahuza umuti wa Rava, ariko atapfuye. Nawe yahise agezwa ku kigo nderabuzima cya Buyoga. Manirafasha Jean d'Amour, gitifu umurenge wa Buyoga, yemereye aya makuru bwiza agira ati nibyo umugore yagiye kwa muganga, ubu ari ku bitaro bya Kinihira. Umugabo nawe ari ku kigo nderabuzima ngo yagerageje kwiyahura, nyuma yo kubikora niho twamwohereje. Amakuru agera kuri bwiza ni uko uyu mugabo Munyengabire Augustin yapfuye ubwo yari kwa muganga. Gitifu akomeza avuga ko uyu muryango wari usanzwe ubanye mu makimbirane, ari naho yaboneye umwanya wo gutanga ubutumwa bw'uko ihohoterwa iryo ari ryo ryose ritemewe kandi abantu bakwiriye kuryirinda, ndetse abantu uko baturanye bajya batanga amakuru ku miryango itabanye neza ibanye mu makimbirane. Munyemerere tuve kuri iyo nkuru isa nk'aho ibabaje, twerekeze kuri iyi nkuru ifite umutwe ugira uti u Rwanda rwiteguye kuganira na Trump ku byo kwakira abimukira bo muri Amerika. Leta y'u Rwanda yemeye ko yitegura kuganira n'abarimo Donald Trump watorewe kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi kuri gahunda yo kuba rwakakira abimukira. Byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ndetse n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungire mu kiganiro yahaye ikinyamakuru The Telegraph cyo mu Bwongereza, aho ari kugirira uruzinduko rw'akazi. U Rwanda mu minsi ishize rwari rwarasinyanye na Leta y'Ubwongereza amasezerano yerekeye kwakira abimukira bo muri iki gihugu. Gusa iyi gahunda iza guhagarara ubwo ishyaka ry'abakozi ryatangiraga kuyobora guverinoma y'Ubwongereza. Minisitiri Nduhungire yavuze ko nubwo amasezerano n'Ubwongereza ntacyo yigeze ageraho, u Rwanda rukiteguye gutanga umusanzu mu gushakira igisubizo cy'ikibazo cy'abimukira gihangayikishije ku isi. Yagize ati mu gihe haboneka ikindi gihugu cyakwifuza ko tubiganiraho, twiteguye kuganira mu rwego rwo kureba uko byagerwaho. Mu gihe mu bihugu umukuru
mu bihugu umukuru wa diplomasi y'u Rwanda yahaye rugari harimo n'ibyo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi bitekereza ku kuba byakohereza abimukira bari ku butaka bwabyo n'ahandi. Ibi birimo nk'Ubudage muri Nzeri uyu mwaka bwatekereje kuba bwakohereza abimukira bari ku butaka bwabwo mu Rwanda. Ubutaliyani bwo butekereza kuba bwakohereza muri Albania ndetse n'ibihugu byombi byaganiriye kuri iyi ngingo. Mu kwezi gushize ubwo umwe mu bantu ba hafi ya Donald Trump yatangaje ko uyu mugabo watorewe kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'itsinda rye batekereza ku kohereza abimukira binjiye mu binyuranyije n'amategeko mu Rwanda no mu bindi bihugu ku buryo butaguma mu butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Minisitiri Olivier Nduhungire yavuze ko kugeza ubu Trump n'abantu be batarasaba u Rwanda kuganira kuri iyi gahunda ariko ko rwiteguye kubatega amatwi. Yagize ati twiteguye gukomeza gutanga umusanzu mu gushakira igisubizo ikibazo cy'abimukira, nibiba ngombwa ko mu minsi, amezi cyangwa imyaka iri imbere tugomba kwinjira mu bufatanye n'ikindi gihugu. Rero turatekereza ko bisabwa byose harimo n'ibikorwa remezo. Kuva Donald Trump yatangira kwiyamamaza yakunze kumvikana anenga ubuyobozi bwa Joe Biden asimbura ku butegetsi ko bwananiwe kurinda imbibi z'igihugu abantu benshi biganjemo abanyabyaha bakakinjiramo. Yavuze ko azakora ibishoboka byose akabakurikirana. Kuva hagati ya Mutarama 2021 na Nzeri 2024 bivuga ko nibura abantu barenga miliyoni 10 bakiriwe muri leta muri Amerika mu buryo budasobanutse. Munyemerere dusoreze kuri no nkuru igira iti RIB yataye umukobwa ukekwaho gukora ibikorwa by'ibiterasoni mu ruhame. RIB yamutaye muri yombi kabisa. Reka turebere hamwe inkuru irambuye aho uwitwa rwose urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwemeje ko kuwa 4 Ukuboza 2024 rwataye muri yombi umukobwa witwa Usanase Sharon uzwi ku mbuga nkoranyambaga nka Jackie. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitsieri yavuze ko akurikiranweho gukora ibikorwa by'ibiterasoni mu ruhame no gutangaza amakuru y'urukozasoni hakoreshejwe mudasobwa, gutukana mu ruhame no gushyira ahagaragara amashusho yerekanye imikoreshereze y'ibitsina. Kugeza ubu Jackie yafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Gikondo mu gihe igikorerwa dosiye ngo ashyikirizwe ubushinjacyaha. Uyu yaherukaga kugaragara ku mbuga nkoranyambaga avuga ibiteye isoni anenga umugabo bari bagiye kubana nyuma yo kumwambika impeta katashoboraga inshingano zo mu buriri ndetse yasanze nta mikoro afite nk'uko yabikekaga. Dr Murangira yavuze ko mu bihano Jackie ashobora guhabwa mu gihe yaba ahamijwe n'urukiko ibi byaha harimo igifungo kiri hagati y'imyaka 3 n'5 ndetse n'ibindi kuva ku mezi 6 kugeza ku myaka 2. Mu gihe yaba abihamijwe n'urukiko yacibwa kandi hazaba iri hagati ya miliyoni 1 ndetse na miliyoni 3. Dr Murangira Bitsieri yavuze ko Jackie yatawe muri yombi nyuma yo kugirwa inama no kwihanangirizwa inshuro nyinshi. Ndabyibuka ubwa mbere mugira inama byari umwaka ushize, urwego rukomeje kuzimugira bivanze no kwihanangirizwa ariko ahitamo kwinangira. Icyagombaga gukurikizwa rero nuko agezwa imbere y'ubutabera. Ngira ngo hari abantu bari bakwiye kujya bakura isomo kuri ibi bintu biba ku bandi. Dr Murangira yakomeje yibutsa abakoresha imbuga nkoranyambaga kujya bigira ku byabaye ku bandi. Aha niho dusoreje amakuru twari twabateguriye. Twizera ko yabanogeye mwese. Mukande subscribe atarakanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro tugenda dushyiraho buri munsi, by'umwihariko ibiganiro bigaruka ku makuru abagenda avugwa yaba hano mu karere u Rwanda ruherereyemo ndetse n'ahangaha mu Rwanda. Mukomeze mugire ibihe byiza cyane byuze mu munezero. Bye bye.